Libre? Labi, ami kabalo, naka-box manggod. Pero wala naman bayro nun. Saka karton ba, madako? Ipa-receive na mo. Ikaw lang mag-receive direct kay kumuha mo pangalan. Nalito. Bago na ka naabot? Oo, bigyan ni Kuan. Ay, yung ko direct. Abrihin lang, te. Sige, abrihin lang pataas. Sige, pataas. Surprise! Advance happy birthday! Ano sa'yo mong birthday, te? Ugma, no? Ah, sige, direta. Thank you, Lord. Dira. Oh, lagan kay Gracia, oh. Uy. Advance happy birthday. Nakabalo ka, te, kung kinsay nagpadala? Wala? Ah, sige. Naay mensahe. Malipayong adlaw na tawhan, ma. Walay igong pulong nga makasaysay. Kung unsa ka ka-importante sa among kinabuhi. Ikaw ang among unang gugma, among panalipod, ug among kusog sa tanang panahon. Sa imong mga pag-ampo, sa imong mga luha nga wala namo nakita, ug sa imong walay puas nga pagmahal, diha namo nakaplagan ang tinuod nga kahulugan sa gugma. Salamat sa imong sakripisyo, sa imong pasensya, ug sa imong walay kapoy nga paghigugma. Ipangamuyo namo sa Ginoo nga hatagan ka pa og taas nga kinabuhi, lig-on nga panglawas ug tinuod nga kalipay. Dili lang ugma nga adlaw, kundili sa matag adlaw. Karong adlaw hinaot mabati nimo kung unsa kanamo kamahal. Gihigugma kanamo, dili man may perpekto, apan dako among pasalamat sa Ginoo. Ikaw among nahimong inahan. Happy birthday, Mama Bibing. Gikan sa imong anak. Oy. Palangga kay kaniya tino. Oy. Bati kay namo ang imong ano ba, feel kay namo ang imong ang mga luha. Gamit yun ang inom. Huwag ka direte. Okay, sige. Mangayo may mensahe nimo para sa imong anak. Ito sa gawas, no? Ay, smugdan din. Smugdan din basa ka din. Dali ka. Ikaw, sir. Dagang kaing salamat, Lord. Sa imong gihatag karon nga panalangin. Salamat sa kong anak na naa dito nga imong giproteksyonan. Hindi nagaingon ka man sa Jeremiah 33:3 nga pangayo kito bagon ko ikaw. Ug gihatag ko kanimo ang tanang butang nga kahibulungan nga sugad nga wala jud nimo mabatuli. Thank you, Lord. Kini nga birthday grabe kaayo ang imong gihatag ako nga gasamahan. Ug pinakadako nga gasamahan ang ako yung mga anak kadi nagsubay nga na sa imo, Lord. Ikaw gid ang tinubdan sa tanan, amahan. Nag-unsa mamiining kalibutan ug wala ka sa among kinabuhi. Father God, thank you kayo sa imong tanan ug labaw na pag-ayo-ayo diha lain taon. Kay ikaw ra isa din na ug ampo kanunay sa Ginoo kay siya ra gyud ang ato ang magbalantay, siya ra gyud ang mupuno sa tanan nato nga kakulangan sa atong kakapoy. Siya ra gyud ang mga tungod kay siya man ang tag-iya sa tanan. So thank you, Lord. Thank you kayo lay sa imong gibuhat karon. Amen. Amen, no. Oy. Maapil man sad ta nimo ti oy. Sige. Magkanta sa tag happy birthday ti no para kumpleto imong birthday para ugma. Happy birthday to you. Kantan si Lola. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Birthday wish and blow your candle. Dire lang tayo.
Yehey! Happy birthday! Nga, nalipay ta karon? Nalipay ta karon wala? So much. So much, wow! Oo, kami di ite ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan, no? Sakit na po. Oo, nalipay mi nga kami ang gihimong instrumento sa imong anak para mapaabot ang iyang gugma karon nga adlaw para sa imuha. O kalipay po namo nga bisan layo ang mga OFW maging tulay mi para makaabot sa ilang pamilya ang ilang pagmahal. Okay, happy birthday. Oo. Salamat kaayo. Oh, igit sa si ate ya. Oh, kiss dayon. Kiss dayon. Oy, pila gani mo gidad te? 66. Ay, murarag 65. Si Kuya pila? 68. Ay, kamukha ra jud ay no. Okay, ya. Kani surprise gikan sa inyong anak no sa abroad. So naningkamot yun siya nga mapadala dire ang iyang gugma sa inyo ha. Nakay message para sa imong anak? Salamat na eh. Dire makita niya. Daghang salamat sa inyong tabang pamaman No, sa buong pamilya man na, no? sa bubok pamilya. Oo. Wow. Okay, salamat po dia. Happy birthday te. Oh, palakpakan nato. Mas labaw pa sa gila, umanway ka pantay. Happiness we ride and deliver with pride. Sweet joy, wheel of surprise. Surprise! Always by your side. Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?